ngasi akhoi mamal yamlaba adugumba thoram asida akhoi gi marakta brahmin mai bamon sing yauri khoi gi marakta akhoi singi ai sa sing silenau Christian dharma chatpa yauri aduga amukasu Islam dharma chatpa ai sa sing su yauri aduga maitai dharma sanamahijam chatpasu yauri punamakse masisina ngasigi university vice chancellor gi court hall asida amukta oigidriba mongta court hall asigi capacity asi mi marfu khaktani ado hariba lining hal ibungo nauria fulogi matangda discussion am tawa haibase masida mi masing ka hena puloi haibagi wakhalda mi marfu khaktagi target da court hall asida lemjaningai orba court hall asida function asi ekoi manipuri department amasung lining hall trust na khallaga sinjagibani tabudabu ngasidi punna delegate chamaga maudraga humdoi pham laite chillaba court hall ase masi maril chatpadawna ekoi plastic ki chauki tent house tagi wairaga thari bisina takpadi lining al fulo se sauthorakli saukhalakli haibasi kudam mo lining al fulo gi apok maru phari bise akoina hindu khaki nate christian khaki sunate islam dharma khaki sunate dharma punamakse karigum bada mama mana mapa mana pokpa mi ma oiba targati mama mana mapa mana pokpa mi ma orgadi madugi apokpa mi ado adugi marupse lining hal flow amasung mahaki tungin basing asini male mase apun ba mani universal oiba wakalo aduga loinana apokpa marup hayoni adugi wakalo aduda laigiba maramna university gi ngasi gi platform asida secularism gi area sida dharma khena bathamdana apokpa marup apokpa ima ipa amagi apokpa prithvi mata ima sigi macha masu ngakani ko ikoi se haibagi wakalo aduda ngasi pulliba thoram asida athoiba mithunglen oina thaugai pubiriba oja yema mingoina hangacharabada aibu sembirakpa ojani professor A Sanatombi ojasi vice chancellor university gi yalan manupi laktagi oibirambi koi in charge oina aduga din school of humanities ki thausu pudana administration da khwaidagi maroiba thogdang su yo pubirambi ojani ojana ekoi amukasu ojasi laisam khulsigi manaktagi turel wangmadagi nauria phulogi ahlibumo sigi sida turelam sel turel dugi wangmadagi ekoi madudagi salakhibi laisa tamlakhibi ojaibe masina manipur sidaida ekoi sida kanglei khunai sida om khibani ojana yam kuppo wafam galoina na nauria phulogi da natana manipur gi ngasi tilliba mahairoi sing Assam University ki mahiroi yauri sigi manungda aduga culture university ki yauri DM university ki yauri Manipur university ki yauri aduda natana Manipur amasung mapan ki college ki agi mahiroi sing yauri aduga tongan mamakal ki college ki oja sing phawda ngasigi member oina yauri akoi khudima se nauria phulogi adugumba ekoi member loina ma koirabani haina laujai wakhalda aduna hari basigi sidaida magi research ki tongan ba aptitude खोगी नाउरिया फुलोग मरी लेना फोकलोर की माइकई दगी कल्चर की माइकई दगी लिटरेचर की माइकई दगी करम माइओल मद येंगदगी हाबगी पारा से ताकपीरी बने खोइदा ओजाना ngangiba स्पीच से चीफ गेस्ट की वारोल नत्ती हाइदना इन लवी मसे फजरबा पेपर मने न आइन खंजै अदुगी वाफम मसे थंबीबगी दमक्ता अखोइना चीफ गेस्ट ओइबियु हाइदना हाइजरु मतम दिया बिरपगी दमक्ता सिंजा लांगजरिबा मणिपुरी डिपार्टमेंट अमसुंग लाइनिंग हेल्थ ट्रस्ट की माइकई दगी ओजाबु को नोनजदुना थमोय नुंगदगी नुंगसिबगी वाहैग लोइनाना खोगी इकाय खुमनबु चरी थागत वाहै पिजरी लोइना ngasi thauram asi sinba matamda akoina nauria pulogi nauria trust ki akoi luploi singna oja masisma nauria pulo hai base graduation ki syllabus ta class 10 ki 12 ki syllabus ta yaure haragadi academic koina
not laikai amada kakhu amada thambadu nataba mase university ki thakta pukhatpa yagadrane haidana ahal hanbada engonda ekoi manipur university ki ligla bakery ki sangakpa koi gi hotel asida da akoi oja chawba oja kuber amasung mak loina ba ekoi gi nauria gi nungsijaraba ai gi iyamba sing ipai mo sing asina takpi bani aduda aina madudi department ki oja sing amasung akoi head da madu pukhatlaga yabam di thuina maram di nauria phulo se masi yam sectorial oiba yam fanatic oiba misak manate madi apok marum ni apok marum hai universal oiba madar aduni maram aduna asigumba nauria phulo bu tamjaba habisidi university gi mai oiningai ni university gi sautok cheningai ni amasung apok marum na amasung trust na nauria trust na madu ki topic ado university da ekoi gi sinbagi ayab do university na pibana taba nauria trust na pibi targati ekoi department da amasung university da haudoga nauria trust ki ayab lojaraga pangthok jage na haiba wafam asi thamjai maduda nauria trust ki kanguna akoi gi head of department amasung department gi oja sing asi unajaraga ekoi wafam asi thamba matamda university ki fraternity khudimangna thoidok khendong na akoi gi head na khudak tak gari makhal gi yena ba amta leitana university ki oja sing manglen chinbiri china su ayaba pi maramaduna university da university ki thakta nauria phulo gi masak khangnabagi damakta ahan ba singjin bada thong hangi bi ojai be ma loitong ba birjita professor department ki head oi biriba ojabu aikoina akoi sili langli ba thoidok khendong na sigi ngasigi akoi gi thauram ase pangtok pada saruk yari ba mahiroi scholars gi mai kai dagi tawbimal khangbaga loina na thagat pa phongdok sari loina na ai mapanda ka sai hai jagare oja aina nongwai teng habdu ojana khoi gi thu na hatu sangappa asi thauram je yahu basida thengab zarai bu mara leirab zara haidana aduda oja gi mara la doi ngo aina soibani aina thauram asi gi convener moina aina pau chaba pau pau khotpada ai gi soibani soibadu gi mathakta soiba ma hapchala koina oja ji nomai ke mai hai gre ai gi din ne koi department tare dipan gi akoi gi imani koi lusing biri bani oja namera kum promodini hai ga dabani ai gi oja gi akoi gi oja ibungo oja gi loina ba asai gi oja gi husband oja sesu biochemistry gi maduba senior most oja ni duga dinju oiri bani hojik akoi gi jam marui ba oja mani oja si oja ni se gi di yamna kupna loina jaba issue kya da tongan mai kai da wata na jaba lona thupna phong na wata na jaba jani ojana mapanda leijagra su telephone tawbu matam da protocol kai ra oja matam yawan janing da tawni ne na kise nai na haijaru matam da ojana ai yawni ai yawam thoi ai yawni maming pan ro hai da ayaba pibire do ba don di invitation piba matam da di department da piru buduna maram oraga ado department koi function jidi generally koi pung tarama kai tarama thoi sai da dum hogalle aduno adu oiram ga dran khandana adu bu ojana linguistic department ki professor ni loan gi matang da su yam yauri koi gi oja nauria phulo da loan je hinkalana na bona pata revivalism gi mai kai sida loan je yam na maru oi nauria jina yalan ba khutma ba adugumba yakai ron isai sakpa yakai ba nupa mani mahak si haidana ojana thangat pirami amasung purpose tongan ba loan gi oiba ai koi gi mayam ma khomjan ba amasung nauria gi nainarak ki paring je linguistic ki perspective ta masida ojana anoba makhal gi maiwal makak anoba makhal gi thongjao makak hangdok pi bagal loina amasung hangdok pi na bagi damakta ngasi gi ai koi gi gets of honor gi akhanna ba lengbi rak gi phampam lang asida phamba khakki natana adugumba knowledge ama amasung adugumba thona ama adugumba ai koi gi makhut ama tingthok pi rak ai koi bu singkhat pi bagi damakta oja bu ngam khai leitana thagat pa phongdok sari loina na oja professor ibol oja chhatra mayam gi issue mayam da chhatra mayam je oja ibol de koina haijer ri oja ibol je multifaceted hoy asiguma makhal gi literature gi culture gi lining gi yamna thawai ta jaba akoi gi oja amani ado hoji hoji chu student mayam gi chhatra mayam gi leader moina ma je laibani student welfare gi din noina aduga loina na musu libraries
गी अखोगी मासे अखोई लाइब्रेरियन होइना लाइब्रेरियन इंचार्ज होइना थौपुबनी मरम अदुना माना ngasai ओजाना ngasai ताकपिरमबदा ख्वाइदगी मरुइना अखोइना लौब याबसे लाइनिंगल जे मणिपुर यूनिवर्सिटी अमसुंग तोंगान तोंगान बा की इंस्टीट्यूशन सिंग की लाइब्रेरी दा स्टेट की लाइब्रेरी दा सेंट्रल की तोंगान तोंगान बा लाइब्रेरी दा मधु ओजा फुलोगी लाइनिंग हलगी मागी मसकसे मागी नुंगसिरब लैनमसे सटकाय हननबगी दमकता यूनिवर्सिटी की थाकी कॉलेज की थाकी लाइब्रेरी दा मधु की लाइरिक सिंग अदो थमननब होनबदा महाकना पजेंग फिरान फेटकनी हाइबो वाफम ममा हाइरम बसे नाउरिया की दमकतदी नाउरिया ट्रस्ट की दमकतदी ख्वाइदगी लाइब फबनी ngasi गेस्ट ऑफ ऑनर द फंब खक्त नते गेस्ट ऑफ ऑनर द फंब लोइनना महाक से नाउरिया की दमकता नाउरिया बु नुंसीजबा नाउरिया बु एकोइ योखजब पांबा मिशन कम ओइना लेरम बसे अदुकी मतिक नुंगाई अमसुंग थौना ओइजै हाइबो वाफम बसे गलोइनना ओजा प्रोफेसर सीएस इबोल की मफम दसु सिलेलागी बु माइकैदगी पुमिंग थोगत पगल लोइनना थमोइ सेंगना थागत वारोल दो बिजरी अदुगा अखोइ मथंगदा ओजा कुबेर नाइनिंगल की ओजा ओइदि हदुम हाइजे ओजा चावबम सुंग ओजा कुबेर मखोइगी अखोइगी टीम सिन अदुम हाइ लाइनिंगल की ना कोइदि कैसु थोइदोंना ओजा होइना सिनबि बदु लोइरे कोइदि मापाक्ता फंबाक्ताजु फमजनिंगदे दा हाइ लाइनिंगल की क्वाइदि फजबा मना उथोकपा सो तौपा इगो तौपा पामजदबा अदुना मरम ओइरगा अखोइगी आइनो आइगि वाखलददि ओजा चावबसि अखोइ जेनेरल सेक्रेटरी ने दुम लैबा अदु मैनेजिंग अखोइगी डायरेक्टर मैनेजिंग ट्रस्टी ओइ लेरमे आम चावबा फम अमा लाइनिंग हलसिगी पु लेरमे अदु की नोट एड्रेस बिगे फमबाक्तगा फमबु यारिमे अदु लोइनमक्से मसी ओजा कुबेर सुमंगाई ओजा इराबंत सुमंगाई वाजु खजतब ngangi aduga karigino oja oibage khoidi waji yam ngangi board of thanks pibadaju khare he yam ngangai sideina adu ओजा अनि सी वाजु खसिक्तम ngangi aduga phambabo phambiu yadabani tangai phadana phamhandaba yadadana mramdi trust ka sillabani na ओजा अनि सी ओजा कुबेर अमसुंग ओजा इराबंत अनि सी phambani खसिक्तम ngangbani खसिक्तम ngangbduda खसिक्तम खाइबदा खसिक्तम की इंगिता लोइनम खंगनरसी हाइबगी भाबदुनी अदुना ओजा अनि की मफमदसु अहामना सिंजलांगजरी की माइकैदगी तविमल खंगबलोन थागत वारोल बिजरी लोइनना मसी मांग लेंसिन बिरेबा मणिपुरी डिपार्टमेंट की हानगी हेड ओइरबा ओइरंबी ओजा तोइजम तंफा नाउरिया की दमक यामना अखोइगी थवाई चंगजबा ओजानी अदगी ओजा पेपर पागदब ओजा एकोइ ओजा दयामन ओजा सुभाष मांग लेंसिन लाई डिपार्टमेंट की फैकल्टी नि एगी अदुगा ओजा राज केचन अखोइ लेंसिन दन लाई ममांग द नाउरिया की दमक पेपर यामना सुपाखरे अदुगा नाउरिया की दमकता याम खंग नाउरिया की मरम याम खंगबा नैनाबा अदुगा स्कॉलर अमनी ओजा अमनी अदुगा लोइना एकोइगी सानोई कॉलेज की ओजा एकोइ ओजा शांतिबला लेंसिन दन लाई अदुगा तोंगान तोंगान मखल की लर्नेड थोइबा ओजा सिंग अदुगा आइबु खुद पाइदन ताकपिबा ngamba अदुगु ओजा गुरु सिंग खोइ मांगद लेंसिन दन लई अदुगा लोइना ना आइकैगी आइगी कलिक सिंग मरुप सिंग अदुगा आइगी इसा सिंग स्कॉलर सिंग अदुगा ख्वाइदगी मरुइबदा नाउरियागी आइगी इयाम्बा सिंग सिगना ngasi mangda lengsindana ngasi ki function ase yamna hena mapung phaba manipur university ki court hall da pangthokpa thoramda asuk yamna tinbase pakna yaude masigi damakta mayam punam ki mapamda tawimel khangba loina thagat pa phongdok jari aduga ngasi ki thoram se ka asigi manungda loisilaga tokpadi yaroi mapanda thadok ki batabani mapanda thadok ki nanabagda khwai ki maroi ba thogdang loriba print amsung electronic media ki aigi marup sing oja sing masi mamkhai leitana thagat pam thoi manipur ki kachen koya da koi yaukraga नाउरिया पुलो हिंगटपा अखोई की आइडेंटिटी थीबगी खोंगसेदा से हिंगटपा अदुगा मै मणिपुर की कंगलै लमदम से मसी 650 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर माइल्स दगी हेंदोपा ngमद्रिबसे हानगी फिबम मसुं हानगी फिबम दगी चौथोपा अदुगा लोइना ना मालेम ताइबंग पाल पुनमगसे ताइबंग सेंब मपु ना पिनबिदना अखोई अमतोइना नुंसी सानना कांगलु पुरुप नाइदना अदुगुबा नुंसी सानना हिंगमिनब ngambagi अदुगुबा मायोलसे ngasi ओहेनबा ngमननबगी दमकता पाउजेल बिगदोरिबा प्रिंट अमसुं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओजा सिंह की मफमदा ख्वाइदगी अथोइबा अदुगुबा मखल की तौबिमल खंबा अमसुं अखोइ बोर्ड ऑफ थैंक्स अदुम थागत वारोल पिजबगा लोइना पुनमक खुरुमजरगा थागत वारोल पिबसि मतंग सि टेंशन जरी मणिपुरी माना याई फरे नाउरिया फुलोना याई फरे मणिपुर यूनिवर्सिटी ना याई फरे थागतसरी ngasi seminar sigi campaigner so ibiriba ekai yojana थागत वारोन पीबीरमगा लोइनाना ngasi ahanba ayuki sesalase president gi thauram mapugi ayaba lawjaraga matang sida loisinjare mayam punama
ꯍꯥꯎꯔꯁꯨ ꯍꯥꯎꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯆꯥꯡꯂꯦꯟ ꯈꯨꯟꯕꯤꯅꯅꯕ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ